ya umeloni wa sua na ni masaa mailu makumanyithia kwisila Vilingi ni wa Mauvoo Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba wiwa chumwa wa matuku 18 mwini wa muonza mwakani wa ngili ili na miongo ili na imwe wikwatio ni wakwa kana ala maindi kanisa mwathairanesa na indi ni na muthocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo twende na kunenania kwisila ili itatu kenda imwe itano na nthini wa mitandao yitu ya mikumukanilye fata tuambia na YouTube ni Mutongoi TV official, Facebook ni Mutongoi TV, Twitter ni @Mutongoi TV, KE @Erastus Kithuku na yu tuambie Mauvoo maitu nyeneto Erastus Kithuku wa Zomo. Minister Muviani wa Malelu nyumba na uyana wa misiminene kauntini ya Kitui Stephen Chalo Maithia ni wasekana serikali ya kaunti ni endesi iseso ya kwikia Malamu Malelu ni vala kila ward ikukwata kilomita miongo muonza tanzemwe ya kwailia ukui kauntini esu. Maithia ni wawetekana muvango u ta ukwithwa uivingwa Malelu isioni ila ite Malelu muno lelu ulokwatanite kaunti ya Kitui na ila ya Embu. Lina Musangi ni wakutuambisia Vilingi wa Mauvoo na ilivote. Minister Muviani wa Malelu kauntini ya Kitui Kyalo Maithia ni wawetakana serikali ikwisila Muviani wake ni endese kutema Malelu kila wodi ya Kitui si miongo ina. Akwelese kamemeka Maithia ni wasekana kilomita miongo monza sia lelu ni siendee kwenzo kila wodi ni. Ta ministry ya Malelu Kitui kaunti tuina muvango museo wa utema lelu sia Kitui kaunti kila ward na sia tutemete siambie na 30 kilometers na tuoka 50 kilometers ya 2019-20 na beimwitiele na itwende yo minukilia na ward ila tamini 50 kilometers yo itwende yo tema 70 kilometers per ward na sia thela financial year 21-22 tuina muvango wa utema 100 kilometers ulondo propose it ni county assembly nikenda withi andu maitu ni makwata lelu cia isilia awaumo makwata lelu cia umalia siendu cio cia mundani siendete sokoni na wethi miendele miezi ya laisi ingene wasekana iseso ini uvikie kuvingwa nzia ila itaenzwa wodini imwe othamuno ni twize kwi kundu kwingi kwi lelu itavingwa na twina program ya kindu kitawa dosing niyo tuzicia withi itavingwa Malelu ni twize twina thina wa Malelu ni ibi katika Tharaka ward na ward ila ingi na nasie netu cia izi muno Tharaka ward we lelu muthuku akuma baropit wa yanthi wambatite nginya katithini na twina mubango wa uzeu vya lelu zuni kenda withi twakwatania Embu kaunti na Kitui kaunti nikenda withi andu azuni matetheka na kwina mibango mbingi ila tuendezie na nimwe katika ile tutangetite Tharaka ward na ila ingi katika dosing nikenda withi yetu abingwa at least kilomita 10 ward nezu bandu batailelu andu magugu matetheka nasie by discrimination katika kutema lelu izu ni kwithi atiasia MCS on them makwatianie na ward administrators ma identify lelu ile cia ile otemwa na kuma vuvu kwithi yetu atema kulingana na wendiwo kwa uba iba labo lote to serikali ba ile otemwa kila lelu wetemwa kwena na mawendi no tongo iwa kila ward. Ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingi kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Tuyukwaniangia na tuyoka kauntini ya Masakuni kana enende ala matumi yake wocha ose wa adhi ngalekosia Oldonyo Sambu kuni makule muvea kusovia mawithi rolokonema wikithie kana mwamulo ula unomiwe ni President Uhuru Kenyatta wa kuthesia ose u ni watiwa enende ameasia kana uteiwa makuyunu vikie kuthea nundu makuyuni meukwa na melasimika kuleatea kiwu kwasa nundu kikiva oseni ni kithokwanu na ni muisio kwa miyo ovamwe na indosio boni mutesia na idivote Oldonyo Sambu ithuite atei etwendete muno gutea na ila kiu kyathokwana makuyu makusa ukethia twino kwata makuyu na makuo kethia ithu atei twino tetheka kauze mucumbe kilo na nenie kiatewe na kisubiwe uci witu athi uthewe muno na ni kala ku sini wathi na niwo ni tutumia kwa wingi lakini ni wimbo na kiko kingi tondu ona ngite yakwa ikacio usini u ona ng'ombe no cieka cio ku vamwe na mbui ona andu no mauma cio ku usini
na tukona kila tunyusa muno ni kiko kithuku na kiwu ki musumbi nunekie nesa ni kukwata kwacia ucio uthecio ona itu no twiwe muyo muno kiwu kiki kathecio tutana muno kwanja tandu mavandu nyusambuku ni mutu na neno une mutumia wotui wa kicio ki kiandu na indi ngewa isubo ni mutesiani wende kwatiania na yona ni kwithiwa kana no kwithiwa ayikweteyo kwa uliku mwendoni wa saa umwe na nusu cia wiyonthe ni wa Vilingi ungi wa Mauvoo na indi twisokethia kuya kitwini kana amwika kuma musieni wa Kitui na alama thukumia vakuvi na mukawa wa Sigino nimeanda serikali ya Kitui kuikithia uthiukisioni cha Kalundu kwa kumakia sio otondu Onesmus Chalo okuelesya kana amwika asu ni maweta tamethi etwe mayi ya serikali ya Governor Gilo kwa ivinda ya saa mateo kwata usungio. Amwika miweta mene vinda yumo ila mewuyani wonondo maina sio cia kwitethia oingi malasimika kutumia kithika kila kipa kuvina usi wa Kalundu kindu kila kiende na kwikia mathayo ma ekalima musi wa Kitui muisione munene wa kukwatwa ni Mauvoo na bano kawo yu kwithila twina thina wa jo nundu andu mingi ona kwanyene nenda kwitethio ona kuya kwa mbuthini na kutwithe kani na myonda ningi na myonda ingi yobaya ibanditwe liu na yuende ona kwitethia bathu ona no kwatwe no mindwa no thiendo no miti no inela andu kwila witethia ku kwithila no akwatwa ni Mauvoo angi yu netwa makulia kwithila marwa age ajo na meto thengethia kiwo bano bakuwe kila kingi be kindu twakundi bano kita wacho yuke une jo twenda akula governor pano area ya Sigino na Kawosh itumwenda bano okay tatwe mashambiki make genda tu ambo tu tabia baloko twake acho nundu ome ama Kawosh kiugwa makiweta makuna atiusio nundu akwado ni mubea wa nema ni wastakewa kwa undu tumwisi tangavana na to twendete boda mashambiki yange Kawosh tumwenda banoke bano nikenda za kwendu anene nake amondu makethwa mesao amwikana alama kunawe ya wako thambia ngali yumeenda serikali ya Kitui kwisela kula kwi Governor Ngilo kumakia kisio kisione kiucha Kalundu no kana kukilio kwatiwo maiweta makastoma aingita methi tomateo vikawiyane wo kumana no nyivu wasio bubangi ni kana bade vokumya environment mfoku yani maifi loko ko u nengwazi ati ndakati ya rwake fyo bano ni kana kafro mafiru fye ko mena ko kako oro ifenda avamvya ngale kuya engineer nundu mona ati tikeko boga alama tebunga takwa no umobea ngambi zangale wa Kalundu opposite Sigino kala ngwera ni paro vukumya pena ndaka mbingi kwa bangi tuza kwitha at least kazo matiru joka bano ikona ni bandu batio magenda makatio koingi yu serikali ya Kitui na kianda cha kukilia mwika kaunti ya Kitui kwa kumanenge mawithi uluko masioma kuthukumia ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui nita Onesmus Chalo Tuitiana nake Onesmus Chalo tukwatiani na mwandiki tu wa Mauvoo Daniela Mwongela valo kutuelesekana mwaitu umwe ulawikala na mamutha ma mwanya kuma kauntini ya Masaku ni waweta kana ni withitwe ati ukwata ilovia ile ivathitwe kutethesya andu ala mekala na mamutha ma mwanya mwaitu usu ni wasya kana kwa ivinda iasa ni withitwe aitata kuvikia kiyo chake maofisini kivathukanio indi ndaisa kutetheka Mwaitu mwamuku na ula wina mamutha me mwanya ni wokilia kiyo kwa serikali ya kaunti ya Masaku kwisila ofisi wa uthinikia andu alame na mamutha me mwanya umwithukisya na kumwenenga utethio ndaelesekana ona kutwika budget kuthie laingi ona kila mwaka ni kuvathawa mbesa cia kutethesya ene nthi ala methia wana thino indi vethi tunovaluku munene ofisini ula wailite kuthinikia mavatasu mbesa ila juma za serikali nyena atwaye mathangu ni nanoye ndenda kuya kwa njenda twenda wale mabu ndi ndusucha ndikala ndisa kwi andu no manenga we na kwa kuthikwe ni thina ndi tikiti wa uthio sija nditambia nyembesa izu itata tombikia na ndiseneke
ni undu ula wa kuwatomba une Nicholas mwene nthi umwe kauntini ya Masaku na ula wamina kuelesya kana ni undu wa usinya muno mbesa ni vatha wa kila mwaka indi kuvikia vu ona kenda aisa ukwata utethio kuma ofisini usu. Ndio kuja serikali wa county wa Masaku through ofisi usu wa social services. Ulatu isinigo usikanita mbesa isu. Osisi ondo kwekana na alemavu ma Masaku. Kwetha mama ni maite ibinda yasa. Ape kindu githuku muno ela mbesa ta isu utengwa cia utethia mulemavu. Twisi kwe kiwango fulani cha alemavu. Ala ni tutona kwa cia pe alemavu ala matetona. Ula mundu ukomete kitandani unukuita mataa. Ungi utona wina uwezo wa kuambia biashara. Ungi unuendo utethio wa either wheelchair or crutches no movement na mbesa isu iyo bikia andu asu oli tukuja county government epindane ye tise financial year ni nambe ye na woni wo mwaka wa mwiso wa serikali wa county ula inatengia mbesa isu itokola masisi ondo simbesa isu bikia people with disability in Machakos County. Wiyuka okavindani kala serikali ya kaunti ya Masaku na somia na vitukithia budget ya bilioni 12.6 vala yuite no unye kwa serikali kuikithia kana maweku ala methitwo kalikoni wa uthinikia andua ni mathinikiwa ndikenda kuikithia ni mamaililia mikalile yo na kumatethesia ona biasala nisio. Twasisha ndeni wa county government ya Masaku lateste ni kindu kithitwo default Kenya yonde mbesa ila sitha itengerwe nundu wa kutethesia andu ala alemavu thini wa county kila financial year ipatenga wa mbesa nundu wa kutethia alemavu either through assistive devices na kila kingine upo wa biashara na mbesa hizi atengwa tuyitha twisi silika mubeani wipa nikwitha bayo mulemavu ya jote yula witha apikiwa ni mbesa isu since kuma 2013 up to now na kumeleta mbie kususha ifa ila na usuje sio kwondethia ja iso kwato na kimu wenda wesethia mbesa isiapikia kila mundu undu pe amwe kuisaadhi manengwa na pe ala manengo na mate disabled na kwitu ta ile disabled wesethia itona wewito muno na nikitumia cia munongo ikafika pano na saingi tukeiwa tatu kwango kwa serikali muisise kindu cha mbemboso niguo veundu na muno niguo muthuku. Daniela Mwongela, Mutongoi TV, kauntini ya Masaku. Na indi tigwatikana mwaitu usu na asu ange mekalana mamutha ma mwanya ni meotetheka na mbesa isu methia wa mavadhiwe ni amba uthi umoni omunini na ninzio kithiti na Mauvoo mbeange kwau ndukathibasa. Itia kamba nitwendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseuvia cintu situ na kithuma jua mbia unyamiti dukanye ndawa no gili wa kitabakana wethia kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua you ni wa mazwane ama maende maka seat for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi ndicho ketao kithangona aithambia musi uzu na sindilo thamba cia zetizo kumutavia ndio mutavia mwacienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha nju no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi ni wethi yake kuu nikitumika kwikio nzovi kutumika kwikia yia kikatumika kwikia leu Biblia ndeto ya ngai osea kitungu cha kana muswatha tatu ya cia andu makwa mea ni kwa umaki ina munene ni na mutethe kunusu na nicho kitu mitukie
twete iliko sito na mosanio maitu vamwe nundu waku Chiva nundu waku kwatania nakwa Jacqueline Vinya kila wakeli saili na nusu cia mawiyo nikenda tuthuthanie undu tutona kwailia mikalile itu misini na tambai ya mukamba va Mutongoi TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo 1Pm tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Wewe musei kana mwana ukomanda college we muthoche Trans-Africa Accountancy and Management College ula withika iandikithia wasani ula uende wa certificate na diploma ndini wa CPA na accounting, hotel na catering management, information communication technology, IT, electrical engineering, plumbing, hairdressing na beauty therapy, fashion and design, community development, computer packages na ingi mbingi. Nitutethea cia manyiwa maitu kukwata attachment na mawia. Nitwanisi mawendekethio ma muvio wa kisomo na uima wa mwi. Wina kundu kwa kukoma kwa manyiwa ma aume na maaka. Kwa Mauvoo 1Pm tuthoke sukuluni witu la Winelion Center ngolova ya kana Thika Town. Anatuvikie kwa WhatsApp kwisila noti muonza ile 5 itatu noti muonza. Trans-Africa Accountancy and Management College, developing people, inspiring future. Saa muonza na ndatikaye 18 nina uthocha ingi nende na kumanyithia kwithiwa na mamutha ma mwanya ni undu uka anduni na amwe ni mawonsa na nzia kivathukanio mesia wa ovamwe na mbanga ni maundu matonya kwete thina wa mamutha indi kisioni cha mitaboni kauntini ya Masaku maundu ni mamusenya musi wa matheka na mwendwa wa Rose Nduku na ciana cio methitwe mayisila maumu manene matheka atiwe ni thayu wake kumanwa na thina wa mau kuthela vinya na cio ciana ciake itonya kwithukumia nundu mau macio ni mathirile vinya ovamwe na methomo mationa nesa boni mutesia nuvikie ndini wa musi kwa matheka na tumbanisya ngewa yimwanya na ilo umitite tutetheka ata na ki ni kilungu chambe cha ngewa isu. Kila mundu nutana ena mamutha meuthukumanesa na kwithwa mwi wake utena mathina utuini wa wiyene mitavoni nitwavika kwa matheka uune Rose Nduku na ula wina na make alama kwatawa ni mathina ma metho ovamwe na maumo itino wa kwithwa ithewo ula ni matheka atiwe ni thayu wake kumanwa na mathina ama musi wa mathekani makwatiwe ni wonzu wa mamuthamo na kila mekani kwikala va musi metelete utethio kuma kwendu kivathukanyo itino wa kwithwa maratonya kwithukumia na yu nitwenda mana nichau kimusini wa matheka na u nundu mwa wakwati andu make kwithia na mathina mamutha mau ovamwe na methomo kwithwa maratonya kuona tulike kwa matheka Koiwe na miongo 34 nane wa mwana ni omusyu inaendeie na kuya mwana wakwa weza kwithia mwana ni weana na bika kuyana weza kwithia yu eo bana no niende na kutethia na rangi inogie nane wangi nane wa mutunga nane wa maiko na nane ngwa wangeli yuko yu pumilela bau ibota ende mwana wakwa wambea kwithwa yo na mathina wesa kwithia mwana ucio na mathina wana mino kuimanga wethio na mathina obubu twende awesa kwithia yu ane maumaluka amathio kumando ibalua makwatwo mawia
maiko athukuma mutunga na kyo athukuma maendewa na kuthukuma na mama kwatwa no mathina acu wesa kwithia na mume ona mathina kuka ubika bubu wesa kwithia na koka mwisukuwa nikoka na koka kwatwa no mathina acu yuku mabuwe bote ende na kwithwa na mathina acu akwithwa tisumbwa no na motithio ndawani wekethia no tathio tane ndawa na ukethia yu kwatikana uo. Daniel Mutunga ni mwana wake Matheka na Rose ula watie wia wake kuma musini wa Ilovi itina gukwata ni mathina mamau na itina metho make kwithwa matekwa na nesa. Tino undu wangu atangi ona ndutona kwa dati lakini no ginuchuka o uno dunya no na thukuma otandugo na indi thukuma na bikia bandu alna na thukuma na mambe ona ndita ni mulevi na dikenuge ona ndutona kwa dati ondo chuka na juwe mandekea lakini mesoma na tio levi kendo gini cha nzite ane Ilovi na mwa na thukuma inde nenu kwa komoti. Faith Kaleche nake ni mwana wa mundu muka musini wa Matheka na keumie kwa muse wake itina gukwata ni mathina mamau ena ciana monza na yu muiyo muito ena uo tubathangirire agenda na nametiangi tubathangirire agenda ugo nambiye iwa kukuma kwa gwina thina na ojuku nikuthela bina a kukungyo na kukuithela bina yune na thina wa ciana ithi soma pepe twire nasali na tubatha tunangime sukulu cionthe ciana monza na nina thina wa kuisomethia na baiba nurona mbesa kana liu kou ni kulia andu mangonthe mandethesi ala matono ndethesi gikusoma kwa isiana oliu acio wisaithia naciikaliota ciana ila ingi. Josephine Wanzano la weyumisie kuka kwikalana na kumatetha cia wesewe ni wiyonete maundu kivathukanyo na nukuelea nja inona ape challenge kinene muno kwasieta aketha ni mabika bandu twasi aketha ni tugite saa monza na pengine ndo no kosa kindu cha kuua inona kila mundu abindi ukethia maine na mawazia maka ukethia imabinde ki ukethia i mayu nena ni wazaniwe ni chao na weso kulia mundu ikuya aiwa tena bina wonena sangi o maikoma kunye ni nonete mena thina mwingi kuma no kaba aketha ni kuthamba mundu zino muuteiye kivuka moto ya balawi akaiya kathamba aketha ni takwikia ngua withia mundu tu pengine no twana ngua keke athialie no mubindwa niicie ngua keke no ndu wa mubindwa niicie atona ikiothiani na pengine o mathina mo ichoni no twana na yura mwetu we ba uteona nthi ayumala numba no twana kwa ranzia bandu bo kwa ranzia zo ichoni ayilingeleti na numba withia no mu direct iyo ndu welitothi athai waninzi anondu ndona nthi amekula matethe nthini wa uiti itina kwithwa mandikiwe masivitali kivathukanyo mathima ende na ukwata uiti na yu Ilovia ni siende na umaemea ni nandi weane maongali cia molo ni kwata ngali cia molo ngali cia data lana ndi na dokumanga na dokuma na bika bandu otwana ono sawa no kana twana no gena twana na jage betisi ano ile to gete kala undu de no gunge ambala da gene gete mon o geta bika bandu ina gbeti na jana ile poka bika bandu wa de adiu itona go dokuma ne gwede ade no kwada wan kwada ambala ngede utembe te udamule bi to nywete ti to kunywa ka bika bandu ngede andotona no ngena bika bandu na uragete cia wele adiu de na gwedokumia tarane cia kilungu ni cha keli cha tutetheka atani tukwithwa twinenanya namwe alamekala na sena mamusi wa Matheka vamwenda mutaalamu wa uiti atutavanje undu tutona kutethia mamusi wa Matheka ne ngula che mundu woza lodo no do dazi
ngwetha itunga midogo waimbaza adota zetu kwa tombeza itu twende na hospitali. Mutongo TV kuma mitavoni kaundini ya Masaku nitawa Boni Mutesia. Naindi kwa kilungu chake liwekwatiania nake Boni Mutesia thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa umwe na nusu cia wiyo na saa 3 cia utuku wina ke Faith Mackenzie wa mutungana kwa ala makwigwa maki twa matonya kutethesia musi usu wa matheka na mavikie na kwika o thini wa kilungu chake li ndukatete kuvetwa ninge wa isu ni fauni bana bikamuthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 7 na siongoma mwendoni wa saa 1 na nusu watondo na watavia Faith Mackenzie noko kandeni wa studio kunengelelie Mauvoo tondo makwithi wa maikitika tumbanite nyumbani itu ya Mauvoo twimwambana andiki maitu Mauvoo kuma isioni kivathukanyo nito Erastus Kithuku wa Zomo twithiana mwendoni wa saa 3 na nusu thini wa ikumbi ya siasa vala umonde tunene ya yulu wa ngwatanio ya kiuteti ya NASA tukulanya yo NASA yo voi kana ni ya kwitwithiane masani asu kwa oyu tuane sana ndikuendea lunch ya kwaida.